Bharat by Pakistan Kashmir roti kok banglai mani hai tabo bom relai kok banglai jak Tripura by Mizoram ha arini Tripura hastani jotoni kocok hatai kocok betlang sip ni sinijak arono bom khitarei phatir relai mani kok tama kasai pheka kutung o party thai rokno thangai nai kha tini TTAA disini yem Bobaranjan Riang kok tama angkha Jompui Hill ni Betlang Sibungkha jotoni hatai kocok a hatai kocok no Mizoram sabo abo chini se hnei phiaba Tripura hasteni map ni bisingono khobjago Betlang Sib abono Mizorok salkia sekang haste berekhi naikhuni bakhaktei aroni tourist spot eba tourist okni restaurant jaknai tongthainok samnani hnei development ni kabongma samung tlangjagmani manai berai jakmani abono dol khe malkhungwai phai bum phatri klang phaimani borni naimong ungkha Betlang Sib thai abo Mizoram ni tabo hapangni bakhaktei abono sainyawi tamongei malkhungbai phai bum roi klangnani nang samung sitra tangnai ro tini em Bobaranjan Riang Jompui Hill tai Betlang Sib thangai a bum pekhakmani thairok naimani ola koktoma thunai saikhana rakha tumungno sarbe 3 rok phai ha ari Mizoram ha ni klayo hingke Mizoram tlangthang Tripura ni hingke Tripura no marnai oro kok bangani mongsa thaikrei hnei saikhana rakha em Bobaranjan Riang tabok tamongno halok sarbe bufur ungno abono naithai Sir tini tamni bagayaw jagan nang phaimani Tini choro fuldung sayo phaye tau je bo spot nai phaya mi ki koik din skaw je incident mo boro je bomb blast no mayo boro ke bo je chini tourism department by Tripura sarkar ni under je tourism department by ke boro ke ha guest house by road matang kher ma hiye tourism ni purpose je construction chole tomo ongoing construction boro je bodi ke gotona ha abon boro chong tiniono chong boro jampuyo ideno chong meeting khale ha minister of tourism chine honorable minister Susanto Chaudhary bobo to ke logo chini tre dignitaries DM SDM joto bai ke SP so SDP joto mile chong ro tinio meeting khale kenke boje Mizoram ni part hiye je claim khamo ke Mizoram ni part pongtho je ni part pongtho aini kaukhe boro je locality tongnai joto peacefully tongtho Mizoram ni brokhono phayero business khemayo Mizoram ni jodi se hang to miki in future chongro centrally bono demarcate kheke board state central intervenes ke board state Mizoram and Tripura uboi pokhoni survey team te biye jodi survey khiye bo jodi Mizoram klai thangtho ba Tripura ni ke ba Tripura no tongtho are phok jeto construction chole tomoba bono nosto kheye bono kaham khe pura construction kheriye jate boro je kuno jon tourist khen thake boro berein thake boro tongtecha thai ব্যবস্থা ungtho abo chongnayo abon be Tripura sarkar strongly message read nayo Tripura sarkar pokhoe chong jotono miliye chong boro kaham khe bono matama khenai protection marnai in future ebong roni elakani joto basinda na Mizo na Riang na je kuno community chini community ni against kehani community ni against chong saya joto community chong peacefully to anuman ba chong sao akhe boro je tongnai locality boro no brand ni no faida nai even Jampui Hill ni faida nai jodi se tourist boro bare hanke boro te phasan boro phainai develop nai business kenai spo local bro no business kenai ke bodimar no chong nosto khemo abo khub chaya ang bono khub mane ninda kheu naisle bodimar ekdom active barani je bo activity chaya amoye in future bodimar treta khetho abang sao sir kicha kasaro singnam sungmani khe obo je blasting khaimani obo saborok obo blasting khaimani abo to chong bono ile samaya are info chong khobor na bisti abon dio chong kisu information maimo je bo Mizoram ni keha jaga oklai siyong ye council dispute ong kisa mane kaw abdi ke papayo abon bai dong ha chong ke bun taw keha no pho identify kheme ko chong samaya spo keha are pho je khemo abo je khenai bro abo resonai abo abon bai investigation chole to
bodiमा samje tangnai no chung rehai abosiko sir mok thai ke bo jaga bok thai ke to phulung sai hiyo bo phulung sai actually chung je simon jarawo chung sarao je boto purbe po tripura ni keha territory chung samai mo ke brekhe ag skangpo chung sio history o Assam এবং ত্রিপুরা আসাম নি পরকে ত্রিপুরা স্টেট মার্চ খেয়ে ইন্ডিয়া বে যখন মার্চ সমন পর 1972 ত্রিপুরা স্টেট হুড মায়া কে স্টেট হুড মাই পো আসাম বাই ত্রিপুরা নি বর্ডার বুকতি দে আবো ক্লারিফিকেশন মা খেনে চং সিও যে হিস্ট্রি ও যে খামন মতেনকে লঙ্গাই রিভার এন্ড সাজাই রিভার আবো সে চিনে অরিজিনালি হিস্ট্রি কেল জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাপ কারণ হিমলে এনসেন্ট যুগো স্কাও কোনো লামা ক্রুইব জাম্পুইর কোনো লামা ক্রুই আবনি যুগরূপ মা সীমানা নাইকে ন্যাচারাল বাউন্ডারি যেটা তুইসা সরা বা স্ট্রিম বা হাপো কেবল লামা বাই দেখে গুগল ম্যাপ আইনি মাইয়া গুগল ম্যাপ তো এদিক সেদিক গুগল ম্যাপ কোনোদিন আবো নির্ধারিত খেমাইয়া ইভেন আং নিজে লাস্ট ইয়ার আইনি এডিসিনি তরফ থেকে গুগল ম্যাপ যে আংকে সার্ভে করিম আইনি লঙ্গাই সাজাইগো তাও আইনি ম্যাপ তো आंबो शौक है आईनी गूगल मैप पूरा तला दिन तो खेब्रेखे मिजोराम ब्रां क्लेम खेमने जे बब्रानि हाय अब कोनो मते एक्सेप्ट खेमैया आमी मिजोराम गवर्नमेंट फॉर बन शेयरिंग नानै सेंट्रली इंटरवेंस के बोथ स्टेट पीसफुली टॉप खेन नानै एर पोरेसे इनि आहा फाइनली जों सिद्धांत नाय फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक जों बो सेमा खेने